Nĩ ngatho cia mwanya mũrori wa kiheotv gũkorwo kinyitanĩra na ithuĩ tarĩki-inĩ 6 ngaigua ndĩkĩte ona makĩria rĩ Jumatatũ ya mbere ya mweri ũyũ. Nĩ njĩtagwo Wairimu wa Wanjiru nake mũtwathĩrĩri na njĩra ya ciĩko etagwo Naomi wa Mathu, na tũkĩambĩrĩria ngwatanĩro cia gũtetera ihoto cia ũmũndũ na atongoria a ndini kũrĩa kaunti ya Uasin Gishu marenda Minister wa Energy Opiyo Wandayi kwandĩkithia statement kũrĩ rũhonge rwa DCI kumana na ungumania wa maguta. Maroria niki kiratuma maabitha amwe makorwo atĩ nĩ maikĩtio ngono no Wandayi gũtirĩ ikinya atacũkĩirio. Due process it take its own course. Vile hao watu wamekamatwa wachunguzwe, iwe fair, independent and thorough, kisha watu wapelekwe kotini. Wandayi resign. There's no two way about it. Kenya hii tumekuwa na kasumba ya kwamba mtu akifanya makosa tunakimbilia these small rats. Hawa ndio wanasungushwa na wanafutwa kazi, lakini bwenyenye wenye wanahusika pakubwa wanawachwa. Siwe ni kusulubishwa baadhi ya watu na ili hali kule juu hakujakaa sawa. Na tukisema juu tunazungumzia nani? Waziri muhusika. Haiwezi permanent secretary resign kisha waziri yuko na wala hajasema kitu chochote. Jambo muhimu, inatakana uchunguzi ufanywe na DCI wawe na ukweli, isiwe ni yenye kutumiwa. I would like to say again that DCI, instead of going for a small guys, we should know exactly what happened in this deal. Wenye wameshikwa washikwe, lakini bei ya mafuta tusione ikipanda, ibakie pale pale, kwa sababu wakati inapanda raia wa kawaida ndio wanaumia. Kila kitu itaenda juu, transport itaenda juu, gharama ya chakula itaenda juu na mwananchi ataumia. Kwa hivyo isikue hii mambo ya ufisadi ya mafuta ndio itafanya bei ya mafuta iongezeke kwa leo. Na tugithi na mbere ngucanio ya utongoria icigo-inĩ itiganĩte no ireyumiria gatagatĩ ga kĩama kĩa ODM na UDA, na kũringana na kĩama kĩa ODM marakiuga kũndũ ta Homa Bay UDA ndĩbatiĩ kũrũgamia mũndũ oro wothe, kuona kĩama gĩkĩ kũu nĩkuo gĩkoragwo gĩkĩrarama, na ningĩ makiugĩte nĩ wega President William Ruto akorwo agĩtua matua mega mbere ya gĩthurano kĩnene. We want to tell our leaders at the national level, led by our party leader, Dr. Oburu Oginga, that we don't care what much you will say there. But one thing we insist on, and one thing you must tell whoever you are negotiating with, and our irreducible minimum as Homa Bay party people, is that Homa Bay is ODM zone, and it will be only for ODM members seeking elections on behalf of any coalition, if we go to any, before the elections and even after the election. Wacheni siasa yenyu ya usiku, mnafanya usiku. Hatutaki hiyo maneno ya zoning. Kuanzia leo nataka kusema hivi. UDA, chama yangu ya UDA itasimamisha governor, women rep, senator, MCA, mjumbe, kila mahali, kona zote za Homa Bay County watasimama, na tuko na right ya kusimama. Tumewaomba sana watu wa ODM, tuliwapenda tuungane pamoja. Sasa ile kitu inatusangaza, mbona mnakuwa mukisema ati Homa Bay ni zoning yenu, amutaki mtu asimame Homa Bay, mara Raymond ni mbaya atolewe, mara hivi na hivi, maneno kila mahali. Amutaki sisi tuwe na amani, hatuwezi kuwa na amani. Mtu wachie Raymond Omolo afanye kazi, alinde wamama, alinde wajani. Tumewaomba sana
Na tugithina mbere mubunge wa Alengo Usonga Samuel Atandi nyorite abunge a kaunti ya Matika hagure Governor James Orengo akiuga itua ria mwisho riri na aikia akura thini wa githurano-ini kinene kiria twerekeire augite kuhagurwo gwake no tuhu kuona no mwaka umwe tu utigarite andu makoro makirika githurano-ini. We don't want anybody to impeach Orengo. We want Orengo to be removed through the ballot next year. So if there's anybody in Siaya planning to impeach Orengo, I want to persuade you not to do it. It's unnecessary. It's an adventure which you don't have to do. It is a waste of time. We have a candidate as people of Siaya. We are going to vote for that candidate to remove Orengo. Somebody will work with the people of Siaya, will consult the people of Siaya, and will ensure that Siaya is a progressive county. If you talk to his peers, go and talk to somebody like Farah Malim, the owner of Farah Malim, he tell you about Orengo. He's somebody who was notorious political conman. Even Raila knew he was a conman. That's why Raila used to keep him close. Not because Raila loved him, not because he was superior, just to keep him close. So as we are not Raila, so we are not going to keep him close. Yeah, we have no time for him. So he has no development record. Every time he wakes up, he attacks President Ruto. But just go to the governor's office in Siaya. There's no electricity there. There's no power. His office is full of corruption. Si tumesifu serikali muda mrefu na wengi wetu tunatembea na miguu wakati vijana Nairobi wanapewa mapikipiki na maendeleo zingine. Pia sisi tunataka tusimame na James Agri Orengo, pia asimame na sisi kama vijana, alete empowerment kwa ground. Vijana waende mbele. Hatutaki power kama power ni ya kunyanyasa vijana wengine. Tunataka power ambapo kila kijana anasikia mzuri. Hasa hapa Siaya County vijana wengi wamekuwa neglected na maendeleo pia tuoni. Hiyo ni maoni yangu machache. James Orengo for president 2027. Sasa sisi kama vijana wa Siaya County hapa Ugunja town, sisi tulikuwa tunaonelea ile njia tunaweza pitia mzuri. Tulikuwa tunasema hivi, governor wetu Agri Bob Orengo aweze kuumia kiti ya president 2027, ndo aweze enda kwa table abagain hiyo power. Governor wetu James Orengo, sisi kama wakazi wa Siaya County tunaona Governor Orengo kuwa rais wetu wa 2027. Nani hayuko nyuma ya Governor Orengo? Yuko nyuma. Kwa hivyo sisi sote tuko kadi ili Governor wetu Orengo akuwe strong, amobilize wa Kenya, atembee nchi yote ili apate aunganishe hizo kabila zingine, kwa sababu yeye ndio tunaona kama yeye ndiye anaweza kimbia na anaweza kuwa kingpin, ama si hivyo? Na hau twakorwo tugikinya tuko tugikiria oro hanini no turacokereria. Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Ugikorwo na woni wigie tabarira citu ndukamairirie gutumenyithia kugerera ndumiriri nguhi kana WhatsApp. Namba itu ni 0795 789804 0795 789804 kana email itu niyo info@kiheotv.co.ke. Niwe haririe kuoya ikinya mbere hari kiria wiriragiria guthoma ndugathinike ringi riu kuona Jewel Technical College mari haha ni undu waku. Tuthomithagia kothi itiganite journalism and media studies niguo memerekia, hospitality management niguo rugi, cosmetology and beauty therapy nimo maundu megemainie no thaka, ICT, electrics and engineering, healthcare and caregiving na makiria moguo. Nituri na thiomi cia nanja nicio Korean language o hamwe na German. Tuchere Jewel Complex gorofa ya gatandatu kurigania na TRM. No tuhurire thimu namba 0701 300 071 kana no tucerere rurenda-ini rwitu
jewelcollege.ac.ae. Jewel Technical College, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ewe niwenderera we kawira kau gaku o investire miaka iyo yothe ri umuthi uyu ngoma angiariria turi ane moke magukua indo ciaku ungika atia kana ungiambirie kumacaria na miguu ta njege tatengera kuria gwa Kimuma Engineering System umere makuonia CCTV cia kamera ciraiganirira muhuko waku. Oho ni makoragwo na electric fence materials, razor wire cia green na cia silver. Ni makoragwo na access control system iria cia kuhinya fingerprint ugitonya, intruder alarm system, na no makoragwo na indo ciothe cia mwaki nginya fire extinguishers. Oho no makoragwo na solar panels na ni makoragwo nginya na ihingo automatic kuhinya ka remote oguo wira ni muingi tawa gutinda kung'ang'ana na ngeti. Ni mahetwo ngerenwa nyingi muno. Nduka ciao cikuria Nairobi CBD macamanĩrio-inĩ ma Kamae na Gaborone Road. Showroom yao ĩ hau Nyandarua House ground floor. Nduka yao ĩngĩ yao ĩrĩ kũu Nyandarua House second floor room 204. Nduka yao ĩngĩ harĩa Gaborone Plaza ground floor number G1. Na kwa kũrĩa Kasarani nĩ harĩa Max Plaza kũng'ethanĩra na Kasarani Police Station. Kana no ũmacarie na thimũ 0793494949 kana 0793949494 kana 0793595959. Gitĩra wĩra waku na CCTV cameras kuma Kimuma Engineering System. Twaririe Crew wa Jewel Institute of Advanced Driving toekaine ni kuruta matereva a gikiro kia iguru mari na uigiririki munene barabara-ini. Jewel Institute of Advanced Driving turutanaga utereva wa ikiro ciothe. Class A ni utereva wa fikifiki na tuk-tuk, Class B utereva wa gari nini, Class C utereva wa marori na Class D ni utereva wa gari cia ukui wa muingi. Urutani witu wa utereva ni wa kurumanirira na mutaratara mweru wa NTSA na waikia kothi tugaguteithiriria kwigira na smart driving license. Ni undu wa uhoro makia ndukamairirie gutucerera wabici-ini citũ Sambu nyũmba-inĩ ya Jewel Complex gorova ya gatano barabara-inĩ nene ya Thika Super Highway kurigania na TRM. Kana ũtũhũrĩre thimũ kugerera 0703-164003 0703-164003. Jewel Institute of Advanced Driving, drive with confidence. Mwangaza wa Neno FM, shesheni ya redio ĩrĩa ĩkũrehagia memerekia mũthuranĩre. O muthenya wa mwambĩrĩrio kinyagia gatano, tabarĩra ciĩhotanĩire kwambĩrĩria rũcinĩ kinya hwaĩ-inĩ. Thaa 11 kinyagia thaa 4 cia rũcinĩ, nyitanagĩra na Esther wa Mathenge the Kingdom Lady thĩinĩ wa Gĩthima rũcinĩ. Thaa 8 nginya thaa 10 ũkanyitanĩra na Celestine Waka the Favored One thĩinĩ wa tabarĩra ya Shangwe. Igĩkinyĩria thaa 10 ũkaingĩra kĩberereki thĩinĩ wa tabarĩra ya ngwatanĩro na Kamau wa Waithĩra KW mũgatereva na kinyagia thaa 2 cia ũtukũ. Nakuo kwambĩrĩria thaa 2 kinyagia thaa 5 cia ũtukũ ukanyitanĩra na Susan wa Ngoro the Women Rep thĩinĩ wa tabarĩra ya ikũmbĩ rĩa kĩgoco. Ĩno nĩ ceceni ya Kiheo TV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku.
Negatho twarekia gugicokereria uroringi speaker wa bunge ya bururi niwe Moses Wetangula na abunge makiria ma 30 ni makorirwo magikinya igongona-ini ria mathiko ria mami wa munini wa aria aigi bunge niwe Owen Mbaya. Mathiko maya makorirwo magitafonio kuria county ya Kilifi na kuona ati atongoria a gicua-ini monanaga ta mai na maguta ni makorirwo makiurio gukorwo makiga urumwe na thayo. Kiongozi wa walio wengi katika bunge la kitaifa na mheshimiwa mbunge kuja kuomboleza na jamii ya wodi ya Kabati atasongea karibu na rekodi ya sauti. Askofu Ruben Tatite, Baba Askofu wa Garissa, Baba Askofu wa Diocese ya Nairobi, maaskofu wote ambao wako hapa, na hatikiri undugi njohere mirigo yakwa hau no mohoro mangi tuko twikuihurira uwega wona ciarikia kwihanda thaa 3 njitagwo Wairimu wa Wanjiru mutwathi na njira ciko auma na umi wa mathu thie na mbere na gucagura Kiheo TV.